Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi muri kumwe na mwene so Evangeliste Patrick ndabashimiye ngene muri kurikira ibiganiro byacu ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu abataragira subscribe muyikore bene data muramukurikirana bino biganiro Yesu abahezagire ijambo ry'Imana ni imbuto itabora haleluya imbuto itabora dusangire no jambo rivuga ngo dodora kugeza ugururiwe ntudodore batarakugurira ngo ubave ku muryango bene data turafise impwemu yo kurambirwa ndashaka babwire no jambo riri ku mutima wanje cyanditse mu gitabo cya Yeremiya igice cya 33 umurongo wa mbere no wa kabiri no wa gatatu ijambo ryuhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubwira kabiri acugaraniwe mu rugo rw'ibohero riti uhoraho abikora uhoraho abirema akabikomeza uhoraho n'iryo zina ryiwe haleluya umva ndakubwire reka ndagusengere muri no sengesho uhoraho bigukorere uhoraho abikora uhoraho abirema uhoraho kuremera ishimwe uhoraho kuremera indirimbo sha uhoraho kuremera impundo uhoraho kuremera igitangaza uyu munsi uhoraho kuremera igitangaza irabishoboye uhoraho abikora haleluya akabikomeza uhoraho bigukomereze haleluya iyo niryo zina ryiwe umvire umurongo wa gatatu mpamagara naje ndakwitaba kwereka ibihambaye nibyikizi utari bwagize gute utari bwamenye mpamagara naje ndakwitaba haleluya mpamagara naje ndakwitaba kwereke ibihambaye nibyikizi utari bwabone umva ndakubwire hari ibyacu uzobibonesha n'amasengesho hari ivy'Imana bavandimwe ureka ndakubwire hari ibyacu binyegeye hari ibyacu bihishwe bizogaragazwa no gusenga kwawe mpamagara naje ndakwitaba kwereka ibihambaye nibyikinze utari bwabone hari ibihambaye hari ibyikinze byanje utari bwabone mpamagara naje ndakwitaba sifa kwa Mungu mpamagara naje ndakwitaba Yesu adusezerana isezerano rivuga ngo azotwitaba mpamagara naje ndakwitaba ngwereke ibihambaye nibyikinze utari bwabone ibihambaye nibyikinze utari bwabone hari ibyacu bihambaye hari ibyacu byikinze hari ibyacu mpamagara naje ndakwitaba haleluya ndakwereka ibihambaye nibyikinze mpamagara naje ndakwitaba sifa kwa Mungu umwami Yesu yadusezerana isezerano rivuga ngo tumuhamagare uhoraho abikora uhoraho abirema n'iryo zina ryiwe mpamagara naje ndakwitaba dusome muri Matayo igice cy'indwi umurongo w'indwi musabe muzohabwa musabe muzohabwa murondere muzoronka muramuse muzokugurura mudodore bene data narize rino jambo mudodore muzogururirwa kubera iki tuva ku muryango bataratwugururira ari igihe dusenga indwi imwe indwi ya kabiri tugasenga indwi ya gatatu bikanga tukabireka tutarugururirwa mureke dushishikare kugeza abatwugururiye haleluya musabe muzohabwa murondere muzoronka dusabe dufite isezerano ryo guhabwa mbega kubera iki wahagaritse gusenga utarahabwa mbega kubera iki wahagaritse gushaka kurondera utararonka mbega kubera iki wavuye ku muryango batarakugururira shishikara guma ku muryango kugeza wugororiwe haleluya reka ndababwira inkuru imwe yanditse mu gitabo cya Luka umupfakazi ngo yaratonda akagenda ku mwami agabitanya tubaha Imana ngo ariko akazinduka mu gitondo wa mugabo akamwirengagiza rya mbere rya kabiri rya gatatu rya kane umunsi umwe ngo aribwira ngo naho ndatinya Imana singira udusoni tw'abantu ariko uyu mugore kubera agumaza iminsi yose reka ndamucira urubanza rumukiza umva nawe gomako komeza shishikara kugeza wugururiwe ubwo rugirura imbere yawe hari imiryango myinshi izokugururwa kubera gushishikara kwawe hari imiryango yawe yugaye haleluya shishikara kugeza uririnda ishimwe ryawe hari ibyawe byikinze hari ibyawe utari kurabona uzabibonesha amaso yawe niwashishikara semen amen mudodore muzugururirwa komeza kugeza wugururiwe reka satani ndaguteze umwuka wo kurambirwa reka kurambirwa shishikara kugeza ubonye ishimwe ryawe umurongo ukurikira uvuga ngo kuko usaba wese ahabwa urondera wese aronka uramusa yugururirwa hari umuntu muri mwebwe Yesu aravuga ngo umwana wiwe yo musaba umutsima akamuhibuye ninde muri twebwe umwana yosaba umutsima akamuhibuye cyangwa yo musaba ifa akamuha inzoka
none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusabye. Haleluya. Guha ibyiza abashishikara, guha ibyiza abatarambigwa. Reka Satani ntagutera umwuka wo kurambigwa. Hagarara ku rugi udodore kugeza wugururiwe. Oh haleluya. Hari ibyawe bitariko biraboneka, bizabonwa n'amasengesho yawe. Oh haleluya, amen. Uyu murongo wa 11 wavuze ngo none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusabye. Ntazorushiriza, umwami wacu ntazorushiriza guheza ibyiza abamusabye. Oh haleluya. Umva ndakugendera inkuru nziza mukundwe kurankurikirana. Yesu aguhezagire, Yesu aguha umugisha, aguheza imbaraga zo kudodora kugeza wugururiwe, aguheza imbaraga zo kumuhamagara kugeza ubonye ibyawe binyegeje. Umva, hari ijambo ryavuze ngo uhora wabirema, uhora wabikomeza, akabikomeza iryo zina ryiwe. Mpamagara nanjye ndakwitaba nkwereke ibihambaye. Dodora, saba, uzohabwa. Reka kureka utarabona ishimwe ryawe. Haleluya. Zaburi ya 91:15 haravuga ngo uzonyambaza nanjye ndamwitabe, nanjye nzokwitaba. Haleluya. Nzobana nawe mu marushwa, ndamukize mu icubahiro. Nunyambaza nanjye nzokwitaba. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Nunyambaza nanjye nzokwitaba. Yesaya 46:6, 48 uravuga ijambo ryiza. Warabyumvise, none byitegereze byose, mbega ntubyemera. Guhera ubu ngira mbereke ibisha byari bihishijwe tugeze kumenya. Ngira mbereke ibisha. Hari ibyaho bisha utari bwamenye, uzomenyesha no gusenga kwawe, uzomenyesha no kwiga kwawe, uzomenyesha haleluya no kuba maso kwawe. Bamaso, shishikara. Umva, Yesaya yavuze isezerano ryiza. Mbega ijambo ry'Imana gena ryoshe gaba. Warabyumvise, none izitegereze byose, mbega tubyemera. Guhera ubu ngira mbereke ibisha byari bihishijwe utigeze kumenya. Ngira mbereke ibisha byari bihishijwe utigeze kumenya. Hari ibyacu bihishijwe, hari ibyacu bihishijwe utigeze kumenya. Mwami wacu azobitwereka. Shishikara gusenga. Haleluya. Umva umurongo w'indwi. Bigizwe ubunyine. Haleluya. Bigizwe ubunyine, si ibyakera kugeza uyu munsi. Byitegereze, ntiwigeze kubyumva kugira ngo woye kuvuga uti erega nari nsanzwe ndabizi. Bigizwe ubunyine. Reka ndakwifurira rino jambo, umwami agukorera igitangaza cy'ubunyine. Ubunyine. Haleluya. Imana ikora igitangaza cy'ubunyine. Umva, shishikara kugeza bakugururiye. Shishikara kugeza ubonye ibyawe byikinze. Haleluya. Ngira ko ikintu gisha niko Yesaya yavuze warabyumvise, none byitegereze byose, mbega tubyemera. Guhera ubu ngira mbereke ibisha byari bihishijwe. Yesu akwereke ibyawe byari bimaze imyaka bihishijwe. Yesu ndasengeye umuntu uri kuranumviriza, hari ibintu byiwe byinshi bimaze imyaka bihishijwe. Ndasenze ngo wimwereke mu izina rya Yesu. Wowe ubikora, ndasenze ngo wimukorere Mana. Wowe birema, muremera ishimwe, muremera amagara meza, muremera umwana, muremera impundu. Haleluya. Muremera igitangaza Mana. Umuntu uri kurankurikirana ndamusengeye ngo muremera igitangaza. Sifa kwa Mungu. Wavuze ngo musabe muzohabwa, numuhe mwami, murondere muzoronka, mudodore muzogururirwa. Mugururiwe umuryango Mana. Umaze imyaka, hari umuryango ndiko ndabona umaze imyaka myinshi warugawe Mana. Mugururiwe umuryango. Mugururiwe uwo muryango Mana. Haleluya. Mugururire uwo muryango. Haleluya. Wavuze ngo ko tuzi guha abana bacu ingabire nziza turi babi, mbega data tazoduheza ibyiza abimusabye. Turagusabye mwami ngo dusanzeho ibyiza. Haleluya. Uduheze ibyiza tukwifuriza. Urakoze mwami, utugirira ubuntu butangaje. Icubahiro bwarukire mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire. Mana